Muri Niger abayobozi b'igisirikare bakoze kudeta batangaje ko bashyizeho minisitiri w'intebe mushya n'umukuru w'abashinzwe kurinda perezida. Ibi bibaye mu gihe hari igitutu cy'amahanga gisaba gusubizaho perezida Mohamed Bazoum. Kuri iki kibazo cyo muri Niger, umuvugizi wa komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi Peter Stano yabwiye itangazamakuru ari mu Bubiligi ko kuva habaye kudeta mu kwezi gushize hari hakiri uburyo bwo kugira icyakorwa, ariko ubu nta gushyikirana guhari n'abahiritse ubutegetsi. Naho muri Centrafrique abaturage bemerewe gutora bashyigikiye ku bwinshi umushinga w'itegeko nshinga rihesha ububasha perezida Faustin Archange Touadera kwiyamamariza manda ya gatatu. Inkuru irebana n'u Rwanda ni y'abacamanza b'urukiko rwa ONU bategetse ko urubanza rwa Kabuga Felician wari ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside ruhagarikwa by'agateganyo kubera ikibazo cy'uburwayi burimo no kwibagirwa. Basabye kandi ko yarekurwa. Turangirize muri Libya aho abarinda umupaka hamwe n'imiryango y'uburenganzira bwa muntu bashinja Tunisia kwirukana bimukira bakabahatira kujya mu butayu kure y'ahantu hatuwe, aho bamwe batangiriye kugira ibibazo birimo no gupfa, ariko ibi Tunisia irabihakana.